if they happen to take 6 to 12 lakhs rupees, this is the figure it shows here. I don't know how much it will come. लेकिन हिसाब तो देखते हिसाब तो ने लाना पैसा के नीचे नहीं लगे तो लिराम लोग हम पे रिचार्ज तो की नीचे था नीचे नहीं पड़े जोंसी राजेंद्र मुंग IPP a president जोंसी हक बोलते this is very serious and with this particular money during election they are going to buy each and every voters. Naso pensi muni तुम क्या नामी po election हो Anke आपको मुनी तुम्हां चिने को रसी रात तुम चिरे नो they are depending everything on corruption money and they will purchase you during election nangkin namni phandok ko paisa chite lancho takalila forest along paisa penta lata nali tumang no paklangi. This is the figure. If they have carried, they have collected 15 lakhs rupees per teacher post. If it is 702, the amount come to this much, which is I don't know how much discount, but this is what IPP President Rajendra Mung has claimed. Very disgusting. Karena ini border apa tak kupil polisi, lah megala pen lah kan border apa nak kan tak stop. Kita nama tak solve kita problem. Border alam ke pinya ni dah ni ke solve dah. The Congress again ke border ke protegi panjone ha block 1 block 2 anat punot lapen apart dak Nagaland border na hala dak dhonsri anatar sud inut Asia supisar pen anta Nagaland tum border pe talong cha abob lo ta pini ani dak jitu Karbi Anglong long Meghalaya punot hala dak long bangke rada tum sikithia Himala dak bangke rada tum han ke protection ye bhar army, police, military officer din namle. Kasi ha sutta na ne pulo ke compromise Nagaland border puna Meghalaya border na compromise lo ke jor. Aji to ami চিন্তা কৰিব লগিয়া নাই. আজি আমি চিন্তা কৰিব লগিয়া নাই আমাৰ তো নেতা আছে না. Himanta Biswa Sarma chief minister is there with us. He is the chief of NEDA. He is the convener. North East Democratic Alliance. He should take all these people and resolve all this issue. But how come such a big leaders and unable to resolve all these petty issues? Like Chichi Lamba ke Neda jito leaders loko apike whether it be Manipur, whether it be Arunachal, whether it be Assam, whether it be Meghalaya, Mizoram, all these problems should have been resolved without creating or bringing any problem and issues to the general people. Itatu ebla hamai no kotha loi iman dangor issue hoise je ultimately cost to kone paise public e cost paise itu ek kotha that this government fail in every area aru rise yantok aru bisas kora hoba na aru bisas nokore aru homoy opekhate ase itu ek to so lambang ke di ne hok peda lambang ke Lai corruption alam bangke non pele niken je pongkali. Corruption alam bangke la bangke non jitu education department leki docot palam kami. De who kitchen pentame nili bangke corruption alam bang nije pig lo. Non education department richard tok yalam Rajendra Mung atum IPP bank nije dia plan metame tuliram rong hang a hemasor ka cheteron pida je ranger tumpen je hai tuma post kwan anma fourth grade third grade kwan an siki anma akai ta ningilo nang than piglo hai tu non se ame ke pranglo je jong si nang tuma thana isi sia post jong si kupilo 6 pen 12 lakhs paisa jong si en bulote nangli tum hisab mo 700 to post bulote 1 crore paisa rasila so bostu bang jong si hok pet bulote nangli tum na julo mesen lo jong si hok pet la so jitu IPP atum pen jong si ke claim hok bulote la banke inquiry donangi
la pen la so bostu bang jong si aproman potro do pulote alang tu ahok lam jong si paklang kle pulote la ke kes dame pinang po la pen congress adin hutke nili education department si dolo mani jong si nuja phone nuja ki air ki endo pulote corruption hebi nang paklang oi van pini ta me challenge lo hasut pote inquiry dona non ta CBI inquiry pino la siala IPP atum jitu ki pula ta che dono lo neta CBI inquiry pinai pa CBI inquiry pi vek nahi la lopote aki ek ake lok to tia kalar ma hebi ahok paklang la sila to bang ke thang tare rada tum han bill da pipe sakuri kam buta me pipelo la tum ke व्यापारी के तसी मोदी के आमी थांग ले पुला ने के व्यापारी मुने जासी के पुदो जार देखत रोजा व्यापारी रोजा बेखारी कार्बी आंग्लोंग के पिनी आनी के मोदी दा व्यापारी लो तसो पसी इंडिया अवस्था वे हिमंतो बिस्व शर्मा ता बिस्व पे अपुरियाल तो व्यापारी लो बेखारी लो कार्बी आंग्लोंग ता तुलिराम रोंगहांग ला पेनियन तो अपुरियाल व्यापारी लो रात के बेखारी लो lalu nih punya bangke ratung ke matro tangka poisa pena bere cap tadi cine munir kisum gitu ini kalau yang long last chance dah so election dah pulo kut upilo halaso 1250 toka pe ni alam ki pu hai pilo mana ha sang pe the ta ki pi pa kom lo bonan ke puruna doi da pi ne da 10 lakh 10000 ki pi da हम तमिलो गवर्नमेंट के केवे हम पेंसी जे शेयर नामरी रूप नामरी जुई नामरी फुर्ती री हाला सोनी ये यानी पे चीना पुजे असो गवर्नमेंट के फेल लो जातो उनके लो बेलेग दिम लांग ना लो बान पानी लांगे थे लांगो हम तक क्लेम थे मीटिंग पर जो फायदा अप्रोर पर पैसा खरची नॉन हा शिव सगर पे थे लोग बालांग में लो तुम दो मुका लहाई रियान तलांग तुम लहाई gitu di sister long la tum thang ke rap tum lasi lasot tangka poisa ki en bulo de hedi la ke hingno pigalam lo isi ning du galam lo je rat tum aphan je la an ki pasum je la an tangka poisa rata tuman ke han ki pan hok bang ke la ke kunu poi de che don tum dekhe la pen jong si la son hok bulo de la ke a poisa ma ti sa mo de yo wo an 1000 crores de yo